Рахмат. Рахмат. Ömürüңүздөр узун болсун. Азыр эми атайын ушул сиздерди бүгүн чогултуп алып, мынакей телевиденияны чакырып, ушул жерден бир сиздердин колдооңуздар менен бир түз эфир кылып ушул жерден камерага тартып алалы деп, мына билесиздер, ыңгайсыз суроолор деген көрсөтүү бар. Анан түнгө карай деген биздин көрсөтүүбүз бар эле. Ошону ушул сиздердин алдыңыздарда атайын тартып алалы деп аракет кылып атабыз. Эми бул жака келгиле, мына жаштардан дагы бир капталына, бияк катарына жаштар отурса, биягына эми жогорку муундагы адамдарды чакырсак, мүмкүн болсо дагы бир отургучтардан бар бекен, я? Анан сен эмне жаштардан бир өзүң эле жалгыз келбей кыздарды эчтегел мындай аралашып отургула дебедим беле. Братан, унутуп калыптын, ал кыз проблема эмес, нерден деле тартып чыгам азыр. Тартып чыгам азыр, карап тур азыр. Оо. Тартып чыгам. Биз илгери чакырабыз, мындай кел деп мындай чакырып келебиз го, тартып чыгам деп. Ана тартып чыгам. Сүйрөт. Буксирге ал. Тартып чыгам мен, сындырып таштайм деп. Азыркы жаштар ушундай да. Илгери азыр жаштар бирөөнү мындай жакшы көрүп калса, түз эле басып барып эле. Мен сени жакшы көрүп калдым деп айта берет го. Азамат мынакей тартып чыкты, кел. Ана, отуруңуз. Тартылып чыккаңыз. Тартса эле тартыла бересиң мындай. Мындай түртүлбөй. Атак балада не подарокта тартканда түртө албайт го. Жакшы, жакшы. Эми азыркы балдар кыйын, мындай шар кетишет экен. Мен бала кезде, жигит атын ким эле? Атын ким? Шеке. Чоң кыз бияк аты? Ая. Шеке Ая. Мына сен азыр жагып калган кызыңды барып туруп эле тартып чыгып атпайсың, туура? Любой жерден тартам. Мен болсо бала кезде өзүм жакшы көрүп калган кызымды 2 жума үйүнөн чыгара албай жүрүп эптеп, бияка ышкырып өтөм, бияка кыйкырып өтөм. 2 жумадан чыккандан кийин ошондо да жанына жакын тура албайсың да. Мындай забордон турасың, башын чыгарып мындай. 2 жумадан кийин кызым чыгып келип маңдайыма турду, мен забордон турам. Эмне деп айтарым билбей, жаныма келгенде сүрдөп кетип миткем. Жаныбек байкелер жайлоого качан чыгат экен деп. Лоху кезиң, братан. Ойлонуп көрсөм, ал кызга Жаныбектин жайлоого чыкканын эмне кереги бар десең? Мындай. Мен эртеси күнү деле бирөөдөн сурап албайм десең, аны жайлоого чыга тура. Билбейм десе, болуп тур деп кайра чүгүп кетип калгам заборго. Мындай короткий ясына сүйлөсөң, братан. Түшүндүм. Болду. Эмне максат менен мен муну айтып атам? Илгери биздин учурда мындай кыздарга мамиле бөлөкчө болчу да. Азыр бөлөкчө болду. Ошон үчүн мен бияка конокко атайын бияктан аксакалдардан да чакырдым эле. Аксакал адашып кеткен жокпу я? Чакыр. Ассаламу алейкум. Келиңиз, эмне адашып эле? Жакшы, келиңиз. Ey, bu çakırgandan tosуп албайсыңарбы? Алаксып калып турса аксакал эми биякта бирөө эшигиңерли көп экен. Кайсы эшикти ачсаң эле бирден орус отурат. Эми эшиги жок болсо, тешигинен кире бербей. Бонус. Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Сиздер жалалаттыктар негизи мындай секирип келесиңер го. Же боло берет деп койгонсуңарбы? Итагеле тияктан ашып кирдим. Эшигиңерде. Ошо айтам, ашып көнүп калгансыңар, аша бергиле да мына. Отурган жериңер жаман чоң го? Аксакал эми бир съемкага тартканда ушул эле көрүнүп атпайбы? Биягыда кене мына. Көрдүңүзбү мына биякта отургандарды? Булар кимдер? Аксакал бүгүн съемкага иштеп атайын заставить этип алып келип отургузгон студенттер булар.
Student. Kol çağıp duruşat da. Oo. Arasında 60'ga çıkıp kalgan studentler jüret ko bu. Zaochny. Zaochny. Aha. Oku diplomdu algandan keyin boldan buyagda keteberet ekenden da. Aksakal, sizni bu yoqqa chaqirganimizni bilasizmi? Bular maqsad kimdir? bilan? Assalomu alaykum. Bular aksakal. Şaşılışsın be. Buların kimdir? Aksakal bu siz menen uşul mындай oydu aytışıp mындай siz menen aytışa turgan kıskası. Men menen talaşa turgan çiçimdar uşular mı? Ушундай да кыскасы айтканда. Ушулар. Жақсы. Аксакал сиздики мындай бияка биз телевидениеге тартабыз деген уккансыз да. О, Анан кичине могу байбичеге үтүктөтүп алсаңыз болмок экен да. vay ütükte ötüyle alayın degem. Sivet yok. Свет жок. Başladı buların da kaçakay cumakay kılıp. Sivet emez, gaz dağı yok. Oo. Murdağılar sivetli jeyi başladı dediler, bular gazlı koşa jeyi başladı o bu. Gaz kullanıp ölüp kalmasıyla bir günü gazdayım devat. Kança oldu свет gaz жок болгонуна? Oy bizdi şahmattayla faydalanıp datmılar. Bir gün tigi göçenikini öçürüp koyat, bunukun jandırıp koyat. Anananıkın jandırganda munukun öçürüp koyat. Hopşum At жүрүшүн кылат at кээде. çürüşün kılıp. Muna Novostroykadagilar peşkale olup kaldılar. Каалаганда өчүрүп коет. Ağlaganda öçürüp koyatalar. Oşa Жана olan элдер айтып атпады беле? Акыр заман 21 анан 22-синде болот деп бир концерт болчудай болчу. Ошол акыр заман силерге бир жума мурда эле келген Турбаев анда. Aynen. Biz o bir karzagandan beri ahır zamanda yaşap atabız. Ahır. Şunu o ucaklı sözün koyuvaysınlar bu şuna. Kudaydan uluk söylep. Telaga çizsile koyuval bir kıyamat kayınga. Kine baştan 21 anan 22'si. 21 mal soyla 22'si toy degендей. Oy, Kuday Taala özü bilet kaçan jamgır jayt, al jamgır kanday jayt. Qaysyl uçurda şamal bolot, qaysyl uçurda sel kaptayt, Allah'ana belgili. Туура айтасыз Аксакал, туура айтасыз. Eki uttu bayvandarga çeyin, sen de aklıma gelsin. Аксакал, эми бүгүнкү темабыз мына жаштар отурат. Эми улуу катары сиздин кеңешиңиз керек. Сиздин учурдагы сөздү сүйлөшкүбүз келип атат. Мына бул жаштар азыр тааныштырып коеюн. Бул Шеке Ая. Kim? Шеке менен Ая. Familyası yok mu? Эми булар жаштар фамилиясын айтпайт. Çetin beken. Жок. Мода ошондой. Aşağı kanti moda olsun demiş. Familyasını aytpay. Koy tükürdüm aşağıdan moda kayta. Эми бул Шеке айтат, мен атамдын атын айтпа, мен андан уялам дейт да. Себеби атасынан куртой экен, акчаны көп табат экен, ушунтип айтты. Atan ozduran çimkirigi güydürgü. Oşondan tuğulgandan uyalbayla atını aytkandan uyalıp kaldın mı? Аксакал, бүгүнкү темабыз ошон үчүн. Жаштардын көз карашы менен сиздин көз карашыңыз дегенде 14 февраль сүйүү күнү бар го? Kanday günü? Жана 14 февраль sүйүү күнү. Uyalbaysınlar baylanayım balam be. Bir Kırgız'ın saltına tuğra gelgen mayramdı baysınlar bu. Oşol 14 fevral sүйүү günü dep büt bar joğun buzup atasınlar. Ne oldu? 14 fevral günü dalay kız 15 yaşında göğe tiyip ketip atat. 14 günü. Uyatım es baylanayın bir saltqa tuğralıga gelgen nersenin mayramdı baysınlar bu. Joyum ne oldu sizge jakpay? Aynen oşol 14 fevral günü bıltır. Şaharga varsam mayda çüde kılıp alıp Kayraylıga keteyin dep avtobusga gelsem avtobus ketip kalıptır. Hem gazetesi ajatып alıp erteң menen ketem dep gazetesiga varsam oşol 14 günü. Gazetesida boş orun yok. Büt ekekiden oşo gazetesida jürөт 14 yıl tolap. Mayramda. Men emes ana Bişkekten Boronçu degen bala konsert koyup kelgen eken beçara. Ağa da mesaj etpey talada kalıptır. Anda жалгыз beken. Hareketi жалгыз mı? Aldak saksaydı bir ön jetele kalıptır canına. Joş görüngön menen ayağı suyu koşaydı da mı? Aksakal. Kanda gittin karakanı bilinbeyt bolup kıvırap ata.
Bir tabak şeytanın kichinekey bolgany menen. Bilbeymen ana. Siz tuura emес угуп алгансызбы? Oşol 14-günü bazardan çıkıp geletsem Çalamandın çak şunda. Çoğun ele kız, bala bir çoğun ele bala. Çoğun kızdı kucakta alıp öv atat köçek. Аксакал кечирип коесуз, аксакал кечирип коесуз. Aynen, bu ne деген жашы? Кечирип коесуз. Бу жерде телевизорго тартып атат. Кыргызстан боюнча көрөт. Сиз кичине мындай ачык айтпай, мындай кагаз короп, жымсалдап айтсаңыз кичине мындай түз эле айтып ийбей. Boptur. 14-günü bazardan çıkıp geletsem, çoğun ele bala bir çoğun ele kızdı, kağız koru alıp cımsaldap attır balam ey. Ayыңыз жакшы. Menin gözümce iki jolu cımsalladı. Uyat emes. Болуптур. Аябай эле мактанып атасыз. Мына сиздердин учурда кыздар менен таанышуу кандай эле? Hey, bizden uçurda kız menen tanış emez, kızdın canına var söz azap öyle. Bizden uçurda kanday ele. Birinci kızdın atenesi menen balanın atenesi birin biri süyöt ele. Ha, жакшы жактырат. Oşalar birine makul bolgondan giyin, anan giyin suyu vastalat ele. Түшүндүм. Кечирип коесуз. Эми жаштарга кайрылып көрөйүн. Шеке. Мына аксакал айтып атат. А дегенде ата энелер аркылуу таанышчу экен илгери. Силер кандай атат? братан, ата-эне причем берди, туурабы? Карабаш. Ата-энеси жок эле биз мындай интернет аркылуу эле таанышабыз. Өз девушкам бар болчу, азыр муну кайрыдым да, интернет аркылуу. Интернет аркылуу проблема эмес кыз. Сразу кайрыйсың, сразу таанышасың. Болду. Аксакал, булар интернет аркылуу таанышат. Urdum oşa internetiңерди. İnternetiңердин uyatı jok eкен oşolgardın. Hanılar akırın bilmeksen bir birileri tanıştırıp koyup, özü çekede şıldıngdap karap otura öğret eken. İnternet mi? İyi. Bayağı günü bizden ayılda Jorebek'tin balasını şöyle bürömenen tanıştırgan eken, oşa internet degeninger. Özünün 12 yaş ulu gelin de alıp gelip alıp reynanay bolam. Uyat emes mi? Oşa internetin jolukma jüret. Karıma olsam tişin kuyumakmaktın. Aytıp koy. Аксакал, siz тура эмес түшүнүп калдыңыз. Аксакал, ал интернет ал, адам эмес. Ayttım adam emes, akmak eken dedim ben daha. Oşa kantip bolsun. Түшүндүм. Эми болуптур эми Ya nanay, сиздердин учурда bizden uçurda yekele internet var ele. кандай? Kızdın jengesi, balanın jengesi degeninde. Bizden uçurda kızga joluğuş, Kızga joluğa turgan mezgil bolganda attı minip alıp kıyamenen malın jok olbosa dele oşa kızdın үйүн karap mal izdep jönöysүň. Kıyalap. Kızlar internet jengesi var da seni gelet dep aytıp koygon. Sen tek kıyadan görüngende seni görüp kalıp үйde çakada su var bolsa dele suunu tөгөрүp kız suuga janay çakany karmap alıp. Kıya jol menen jakындап şunday aldığa gelgende kızı şunday karasaң, kız seni karap gözüme şunday bir markat etet ele. Сирешине келген. Öldün gözün karаңгылашып, оозуңа шилекен коюлуп ат үстүнө жатып каласың мындай. Есиң соғып. Өмүрү кызды стрессине көргөн эмессиң да. Şu attın üstüne geteveresin şılkıldap şu. At canı var uydu bilettegin. Geteveret attın üstüne o tökülüp geteveresin. Senin kıyadan geletkanın atan görüp kalıp abi beçere olam jolukkan eken deydi. Başından ötken da. Oşa oyunca gel olan jıygan çöptüğüne gel olan gözü uzaktan jatıp kalatır ekimday ol. O bir tok başayı. Түшүндүм Аксакал. Эми азыр жаштардан суралайын. Шеке. Мына Аксакал айтып атат, кыздарга барганда мына ат менен барып, ошондой эми свиданияга чакырганда. Азыр силер кандай кылып атасыңар? Братан, элестет, мен Восток Беште, девушкам Восток Беште жашайт да. Чуйски менен, ат менен барып алса. Элестетпейсиң, көргөндөр локтойт да, братан. Аты жок эле, азыр тачкаң болсо, любой кызды чабасың. Тачка болуш керек, болду. Аттын эмне кереги бар? Çağып alıp alsağım bile kaş kulak bu kız. Uğucak atar. Жок, керек болсо сизге да чабып берем, Аксакал, бирди. Uğucak atar. At meni, attan aylanıp ket attan. Oşol at birinci seni oşol at uçkaştıravın arkına birinci. Бул өзү эле секир учкаш болот. Ekön kebeteni görgende at emes uyurukka takmak. Attan aylanıp ket. Аксакал, кечирип коесуң. Азыр эми суроо алайын. Attan aylanıp ketsen attan.
Maqul mu? Ақсақал, сабыр қылып тұр, Сабырдан өлген екен бір жағы. Ем ақсақалға неме қылмай тұрасыз, Бірдеме десең әлем. бабай, айтшы, брат. Бабай, неле сайлы өтесің? Неле сайлы өтесің? Сен мен білмейді ұқшасың, мен 4 жол сатыр сені алғам, Еме, бияқты прямой... Қармап тұр, опа, чалқыштан, братан, айт қой. Шыдың ғой? Ақырын. Братан. Ақырын. Сабыр. Қалма өле чауым сен, түсіндің ғой? Қой, отыр. Бияқта сөйім қолды. Шеке. Ол шықпай қойса, ешің не сен? Шеке, братан. Ат менен марам бы. Қой, братан. Таңна. Сайыл ба. Мен сайғандағы ақтырек сен. Ақсақал. Братан. Сайыл ба деп Қой деп қой, братан. Шықсаң чауамайды қой. Шыққан біле чауладың. Сен уже чауылдың. Мұның орылу. Ақсақал. Точно орылу. Азыр жаштардың барлығы орылу, ақсақал. Мұның алып бар бір молдаға оқытып ед. Мұны алып бар бір молдаға оқытып, андан кейін молдан да алып бар бір молдаға оқытып беріш керек. Ачуланмаңыз. Шеке, ақсақалға теңелбе. Шықса чауам, айтып қойын, айт. Сен да чауышасың, түсін? Шеке, болып тұр, таныштыңар, интернет арқылы таныштыңар, анан мындай сүйлөшүп жүрүп анан үйлөнөсүңөрбү жагандай? Жок, братан, биз сүйлөшүп убакыт кетирбейбиз. Таныштыкпы, сразу жашайбыз. Мейшер мында. Жашайбыз? Жашайбыз. Жагып калса да келсе жашап калабыз. Жакпай калса кетирип дагы бирөө менен жашап көрөбүз. Текшерип көрөбүз да. Бала, сен мындай кылбайсың ба? Кандай кылайын? Улам эле аял алып убактың өткөрүп отурбай эле. Улам проба бир алганда эле бир 60-ты бир албайсың ба? Жашап көрүп көр, анан арасынан бирөөсүн алып кал. Алсаган менен атаң маршруткасы бар энди калып мингидей. Братан, сен түшүнбөй атпайсың. Аксакал. Шеке, болуп тур. Жаккандан бери үйлөнөсүң, туурабы? Конечно, үйлөнөсүң. Азыр мындай болот атпайбы? Жаштар үйлөнгөндөн кийин аркасынан бир көп машиналар değişти болот атат, мода болот атат. Ошо кандай дейсиң? Туура айтасың. Кече Боке менен Мээрим үйлөндү. Алдындагы машинаны айтпай эле коюн, аркасынан 60 хамер жок, Land Cruiser ээрчип жүрдү го. Мен үйлөнсөм, алдында бир дерски машинаны коюп туруп, аркасында 100 хамер кылып коюн деп атам. Кандай дейсиң? Неме, 150 теле кой берди, атаң хамер заводу бар го. Айда бир 150 эле. Аксакал, ушул ЗАГСка кандай дейсиз? Ысыгын жейт айтып кой. Аксакал айтат, накты жепсин деди. Ошо ЗАГСыңар айныды. ЗАГСыңар бузулду. Айрыкча муну ош менен жаллабатка барсаң башыңа дашат. ЗАГСдан ба? Ошол ашыкча чыгым болуп атат. Ысырапкерчилик деп коет. Ата-эненин башына түшкөн түйшүк болуп атат. Hakimnin balası 60 maşine menen çıktı. Men 70 menen çıkmasam masını ölem dep korkutuşum. Doğru, ısrarkerçilik. Özleri bir som tapmaydı. Bunu ona hazır göçkön bir tepsen 5 tiyin çıkönün orada 10 tiyin girip geledi nabarat. Жооп бересиң сөзүң айтып коюн. 70-80 maşine eyvallah. Елестет. 20 maşine menen çıksan ZAGS'ga. Bir maşine 5.000 somdan akça alат. 20 maşinege 100.000 som akça ketет. 100.000 som akçаны көтөрүп мал базарга барсаң 2 саан уй берет. Doğru. Biröөнүн торпогун сатып берип, biröөнүн саап ичи, отур. 100.000'di 20 maşinege böl 4 saat акчаңа оланан тойдун эртеси Астанакөдө бүчөк чеги отурат жөнү. Биягы болбой калды де ошо жерде. Doğru, ısrarkerçilik. Айтып атпайм, биздин учурда жолугуш канча. Буларыңын жолугушун көрдүм мен. Мына площадта бир цемент бар, узун бетон. Эрте менен саат 8'de келип жолугушат экен. Кечки саат 9'ga чейин түк жылбайт ошо жерден. Ошо жерде отурушат. Кечки отурат сызда. Кызын алдына отургузуп алат экен, аны эмисе тургансып. Кечки обедке барбайт экен булар. Koyağız çaksakat. Kantayla abiyetke var bas. Barbaydı eken, çın ölüp keteyin. Tiki kızdın betine jovap gelgenle jalap toyu olat eken o şerde bular.
Сиздердин учурда кандай болду элем? Апабыз менен кандай үйлөнөсүң? Мына мен үйлөнгөнүмдү айтып берейин. Заксы. Биздин учурда имам бар эле. Атам раматылык айтып калды. Балам мына айылдын башында, өзүнүн айылдын башында паланчанын кызын сүйлөшүп койдум, бар деди. Бардым. Өмүрү кызга сүйлөгөн эмесмин. Жаныма бирөөнү алып албайынбы десең, барсам жеңесеге тосуп чыкты. Алып келип бир комнатага отургузуп койду. Bir uyum çay verip koyup çıkıp ketip kaldı. Cengiz kıza göz oturabız. Ömürü kızga söylegen emesmin. Tormuz. Mine de söyleyeyim dep koyam. Oturam şu. Çöp kanday dep sorayın desen ekoz bir ayıldan bolabız. Oturabız. Al çay koyup koyat. Men içip koyam. Al çay koyup koyat. Men içip koyam. Çay içip oturup ahır bolbay kaldım. Ne? Butuğal tırışıp göz çekçeyip kaldım ondan devam. Ha, o gözünüz oşandan kalgan eken da. Ha tegi kızdın atın suray albay tuvaletke barıp geleyim dep kantip aytma gelen. Çıdabay kalganda akırı silerin tilmen aytkanda nam yok kıldım. Tegi kız akırı karap oturumdagı atam beni sattı dedim. Söz başladın. İyi. Dese maldagı sırası dışındagı o apamlar geçe Karasu'dan materyal alıp geldi dedi. Boldu. Boldu büt. O sönümünen üylönü bile Kudayga şükür 12 balalı oldu. Ya bratan. Çoğunen'in jaşı 73'te olsa dağı ança kızga karaganda figurası tegiz o. Buna. Babay, kana suyu. Girip durup asmandağı ayda alıp verip koyuyorsun mu? Atan başına ayda alıp verezim özün kıştın günü kep kaçan jürösün. Bunday ders ki söylüyorsun ne? Suyu kana be. Suyu kana. Meyesi yok. Suyunun rezultatı üydü. Sendeyden 12 üçlük cüretüydü. Buna rezultat. Arsakal, hem ança açılanmağız. Hem bular jaş. Gelecek aldı da. Bular bileyim hem üylönüşet. 12 balalı olat, aslı 15 balalı olat, anne. Kança balalı olat? Hem bulat 12-15 balalı olat bular dile jaşta. Kuday bile taynana. Uların ertemenen gelip 9'da oturup, sementte oturup, geçki saat 8'de geçse. Sementte oturup sızda oturup var üylenöt. Üylenip alıp cüret anan eka kol karmaş 4 yıl 5 yıl şu. Senden mi cemenden mi kimimizden de şu. Molda kalbay, bakşı kalbay. Vraç şükürüp. Akırında baykuş vraç öz baş bolu hareket kılıp жүрüyor. Hep de bir bala kılıp eret. Boldanan. Yaynanan gelin töröveysin mi desen figuran bozulat deydi. Mına. Arsakal. Emi rahmat hem abdan jakşı kеңешиңизди ayttыңыз. Hem bular jaşlar karın kebin kapka sal degendey bular dagı үйрөнөт. Salav çöntögüne salav salıp ketsin. Hem aksakal rahmat hem. Urmatly tele görüşçüler, mına özüңүздөр көп болдуңуздар, эки тараптын өзүнүн оюн уктуңуздар. Ушуну менен сиздерге арналган түнгө карай. Коя тур мен bunu. Sen el менен коштошконуң коя тур. Sen birinci meni alıp barıp gazinsaga jaygaştırıp koy. Ha seni göz bular menен koştoşsa bunu görüp gazinsaga girip ketme dağ talada kalayım ben. Düşündüm. Жүрүңүз. Жүрүңүz акса. Pınar Kurbanali. Şergazi Orolu. Aya. Rahmat. Gelingizler hem har bir tamaşadan keyin